Ассалому алейкум. Алейкум салом. ин барномаи 5 саволи варзиш мебошад. Худатонро муаррифӣ кунед. Ман Шуҳрат. Хуб, Шуҳрат, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам. Оиди варзиш. Агар ба саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомонӣ бурд мекунед. Шумо розӣ ҳастед? Марҳамат. меравем якум савол. Дар бозии хоккей чанд судия дар майдон ҳузур дорад? Рости уқа бохабар нестам. Дар майдон худаш бошад, эҳтимол 2 ё 3 буд. 3 гӯем. 3? воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунем. Шумо 10 сомонӣ бурд кардед. мехоҳед бозиро давом диҳед? Агар давом диҳам, дуюм савола дуруст ҷавоб надиҳам, 10 сомона мегиред? Не. Давом диҳам бошад. хуб, меравем дуюм савол. аз ҳама боксёри зур дар таърихи бокс кист? Акнун ин рости таърихаш ҳозиран не. умуман акнун як саволи намедонам, ин объектив буда наметавонад. баъзе мумкин Муҳаммад Али гӯям, баъзе Майк Тайсон гӯям. мумкин ки Муҳаммад Али гӯям, хай Тайсон гӯем. Муҳаммад Али бошад, бигзор. Муҳаммад Али. воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунем. шумо 30 сомонӣ бурд кардед. мехоҳед бозиро давом диҳед? бале, хотиррасон мекунам ки агар шумо бозиро давом диҳед, 30 сомонӣ шумо месӯзад, агар ки ба саволи ман ҷавоби дуруст надиҳед. дар дуюм савол ин хел нест, сеюмаш ба ҳамин хел. барои он ки сеюмаш ба агар ҷавоби дуруст диҳед, 50 сомонӣ бурд мекунед. биёд хайр риз кунем ҷигар не. хуб, меравем. нафаре ки баскетболро ихтироъ кард кист? акнун номаша аниқ гуфтан ин як чизи амри маъмул асту, вале медонам ки амрикоӣ аст. номаша намедонам. саволи рости сеюм саволатон камтарс. дуруст ки амрикоӣ аст, вале номаш дар кор. ба фикрам чанд фисад худи баскетболистон мумкин надонанд. чунин савол пурсиданам чӣ қадар дуруст асту, ба ҳар ҳол намедонам. намедонед? Ки медонад? ҳеҷ кас намедонад. медонанд бисёриҳо. ҳеҷ фикр намекунам чунину, ба ҳар ҳол намедонам. хуб, мутаассифона 30 сомонӣ шумо месӯзад. хуб, раҳмати калом. Барори кор. ассалому алейкум. Салому алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. Номи ман Муҳаммадҷон мебошад. хуб, меравем якум савол. ҳангоми саршавии бозиҳои олимпӣ ҳама давлатҳо ба тартиби алифбо қатор мешаванд. як давлат ҳамавақт дар сафи пеш аст. кадом? Туп аст. шумо саволи маро нафаҳмидед. ҳангоме ки бозиҳои олимпӣ сар мешаванд, дар маҳфил кушодашавиаш ҳамаи давлатҳо бо алфавит қатор мешаванд ва пайи ҳам бо парчам мераванд. як давлат ба алфавит нигоҳ накарда якум меравад. Судия мебошад. Судия давлат. инашро нафаҳмидам, наёфтам. давлат яъне страна. номи давлат. намедонам, иша уқар наёфтам. ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро муаррифӣ кунед. Санҷар Ахунов. Ҳасан. аввалин кодекси қонунҳои боксро ки навиштааст? намедонед? ягон савол дигар диҳам? осонтар бошад. дар кадом бозӣ аз ҳама тӯпи сабукро истифода мебаранд? Волейбол. Волейбол. Теннис пинг-понг айко. Али настольный теннис айко. хали майда ака. ҷавоби шумо дуруст мебошад. табрик мекунем. шумо 10 сомониро бурд кардед. бозиро давом медиҳед? хуб, меравем дуюм савол. бозиҳои олимпӣ дар чанд сол як маротиба баргузор мегарданд? дар 4 сол. Як маротиба. Дар 4 сол як маротиба. воқеан ҳам дуруст мебошад. табрик мекунем. шумо 30 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? бале. хотиррасон мекунам ки агар ба саволи сеюми ман ҷавоби дуруст надиҳед, 30 сомонӣ шумо месӯзад. зани бердем. тамом мекунем. Не, давом медиҳем, бале. хуб, меравем сеюм савол. ҳангоми саршавии бозиҳои олимпӣ ҳама давлатҳо бо тартиби алифбо қатор мешаванд, вале як давлат ҳамавақт дар сафи пеш аст. кадом? Олимпийское, қумитаи олимпӣ.
Кадом давлат? Чиқари баъдаш? Кадом давлат. Какая страна всегда идет первой в Олимпийских играх? Открытие Олимпийских игр все по алфавиту идут, да. А одна страна всегда первая идет. Страна. Блин, сложный вопрос. Ну, конечно, за 50 само. Сложный вопрос будет. Ну, не знаю. Примерно. Ну, примерно. Россия. Нет, не Россия. Австралия, может. Ваш ответ? Мой ответ. Ну, среди этих стран. Может, Америка? Тут не может, ваше время. Ну, Ваш давайте. ответ. Америка. Америка? Да. К сожалению, ваш ответ неправильный, да. Это Греция. Ассаламу алейкум. Салом алейкум. این برنامه 5 سوالی ورزشی میباشه خودتون رو معرفی کنید. نورمال بهتر. در جهان چند نمودی ورزش موجود است؟ چند نمود؟ 35 نمود. 35 نمودی ورزش؟ 35,000 نمود ممکن باشه. جواب شما. نه خیلی. 350. متاسفانه جواب شما نادرست میباشد. در جهان 3000 نمودی ورزش وجود دارد. السلام علیکم. سلام علیکم، شما خوب هستین سوز؟ نه از رحمت. این برنامه 5 سوال ورزشی میباشد خودتون رو معرفی کنید. اوکی. اسم من حارس است و از افغانستان میباشم و در دوشنبه زندگی میکنم. خیلی خوب. حاضر من به شما یک سوال میدیم. آیدی ورزش میباشد. اگر جوابی درست دهید 10 سوم برد میکنید. اوکی، درست راضی است. هستید؟ درست است. خب میرویم. کی رسما در تاریخ فوتبال از همه بهترین بازیگر حساب میخورد؟ پله. پله. واقعا هم درست نباشد. تبریک میکنم شما 10 سومانی برد کردید. میخواید بازی را دوام دهید؟ دوام میتیم. خب میرویم. دویم سوال. دویم سوال آیدی فوتبال نمیباشد. اوکی. حاضر. در کدام بازی از همه توپ کلان را استفاده میبرند؟ بسکتبال. باوری دارید؟ اوکی، یک دقیقه. شاید بسکتبال. واقعا هم درست نباشد. تبریک میکنم. شما 30 سومانی برد کردید. میخواید بازی را دوام دهید؟ نو اگه بس است. بس است. شما را تبریک میکنیم. شما به 2 سوال ما جواب درست دادید و صاحب 30 سومانی گشتید. تشکر که در برنامه ما اشتراک کردید. یگان گفتنی داره درباره برنامه ما؟ سلامت، بسیار برنامه خوبیش بود. فن بود. کیف کنید. سلام. خب تشکر زیاد. رحمت. Audio Jungle.